ça va quoi? Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. À quoi on met dans les bananes, on peut pas faire. Il n'y a qu'à pas voir fort. Il y a pas où on peut mettre. Il y a son. Amen. Il y a un animal. Alléluia. Alléluia. Amen. Dia. Allô. Ndome mire do hoya. Nya gba ma nya do ma so daru jijina mi. E mi adogbera. E ma ne venyanti. Amen. Que dia toferia. Dieu mia konkoro etaniade. Sineni mjojo. E jole ma ko nyamele Yesu ko gam. E mi po bi na va van. Apeto Yesu. E vale eba alo eleka. E be nyamole gbedo po ami. E ye ni ekwe de go. Alo ekwe mvavan le maun ta mia tanyandisia enye nemi kpo gba nemi kpo nonometata ene le jejema mia kpo le gbedoxɔa aleke miaƒe aƒetɔ le nyamoto le gbedoxɔa me. Nke ni nua idzɔ alo nke ni nua ya amewo le wɔ nɔnɔme kamewo le yina be va le nyɔ to gbedoxɔa me. Mi kpata mi nya ma nya ne gblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ ta vea me. Tso kpokpo me 13 va se ɖe 19 le esi ye miaƒe tɔ Yesu tsɔ ba elabe amewo le dram le Mawu xɔ me. Amewo le ɖɔ ega ɖo, amewo le wɔ woaƒe adzɔdodo le Mawu ƒe xɔ me. Eye ma me ye miaƒe tɔ Yesu ɖe ba to nɔ. Ta ame dzi ma hlẽ enu ke woŋlɔ be wola nɔ le gbedoxɔa me. Nya ke wogblɔ le gbedoxɔa ŋuti hafi amewo le wɔ ɖe dzi o. Ye be debatɔa ye nye etanyanya ke Mawu sɔ ɖe dzidzina be ma ku ɖe mi. Ebe wo aƒe ŋuti nuʋaʋã la mi. Wo aƒe ŋuti nuʋaʋã la mi. Nene vegbegblẽ ma. Ke ma hlẽ na mi le vegbea me. Yohanes ƒe agbalẽ, eya nyi Yohanes ƒe agbalẽ ta 2 kpokpo 19. Egblɔ bena tete nusrɔ̃lawo ɖo ŋku nya si woŋlɔ ɖi la dzi bena wo aƒe ŋuti nuʋaʋã la mi. Amen. Eye nyi ŋke woŋlɔ be woala wɔ le gbedoxɔa me. Pɔtɔxɔe ɖe le ŋdi sia miatsɔ mawunya ɖe ke ye la ɖe fia. Menye be mia me ko alo Yesu ɖeka ye kpe wɔ nuʋaʋã le Mawu ŋuti o. Amen. Le Biblia me alo le miaƒe agbewo me la alo miaƒe aƒewo me la, nuʋaʋã le Mawu ŋuti eli. Menye be ame anyi Mawu subɔla kokokoko. Menye be ame asubɔ na Mawu woakpɔ be va na tsɔtsi eva wɔna leke dona gbe ɖa. Amewo ko nu dzesi Israel ƒe Mawu tsã wotsɔ ʋɔna ŋu na woaƒe Mawu. Amen. Ye tɔxɔe ɖea medi be miale ŋku ɖo nɔnɔme ma ke ye amea ma dzesi Mawu. Vɔ la ʋãm le Mawu ŋuti. Ye miasrɔ̃ tso ya me ne mio ŋutɔ miaƒe agbe leke miami le subɔ miaƒe Mawua. Eye nyi vevitɔ ke ye medi bena miama ŋdi alo Mawu di bena to me gbɔgbɔ miama ŋdi sia. Elabe naɖe dzɔ le Kristo Yesua me. Naɖe be se ɖe ɖeko be o Mawu ƒe aƒe me amewo la va. Mawu ƒe aƒe me amewo la va gbe la ge ɖewo me. Ye trɔtɔ la ge ɖewo me.
nkukuo la gbɔ agbe ne nɔnɔme kelele mekale kebelo ne le va mawo ƒe nya dogoa ye la trɔ nɔnɔme la trɔ agbo la trɔ ye ŋko mawu dra ɖo ɖe la nyi gome kpɔkpɔ na wa amewo dzo va tsɔ le do adzɔ le tsɔtsi xɔ ame ɖewo va leke kpo la va ado go wa nɔvi ɖe wola wɔ business alo wola va tisse relation wola do go wa nɔnɔewo wa ye nyi ne kpo va tsɔtsia ye miakpɔ geɖoɖo mea ŋkuzãŋeŋewo le dzigbezɔwo le amen me yiwo dzi ku ɖe agbe me yiwo dzi yɔ ɖe agbe eyiwo kpata va trɔ zu nɔnɔme aɖe ke womekpɔ be wole sa nu vɔa nusasa ƒe gbɔgbɔ le wɔ dɔ le Israel ƒe gamea la nusasa ŋutɔ bi nye wa geɖewo gba tsɔtsi me wogba le sa nu alo ŋuɖavia ke mɔwo ƒe nya la va ye nya la na bena nu yiwo ke ne nyi ŋugblẽgblẽ le mía mi nu yiwo ne nyi ŋkewo mawu be afo ɖa ne mi va woaƒo musique adi kora agba di aleke kɔa amen ta nɔnɔme ale yi dzi nɔnɔme ale yi dzi ye aƒetɔ Yesu ge ɖe gbedoxɔ be woŋlɔ ɖi bena woaƒea la nyi gbedoƒea miami tsɔ nusraƒe mi tsɔ miaƒe asime elabe woŋlɔ ɖi bena ŋuʋaʋã mɔwoaƒe ƒe ŋuʋaʋã emi nene ʋegbagble ma ta tɔxɔe ɖea míakpɔ be nɔnɔmea eyi dzi alo nanewo dzɔ le Biblia me ye eva va me le Mawu ƒe nyamea Mawu ƒe dukɔ be wòaʋa kple trɔ̃subɔlawo ƒe dukɔ ta ŋdi atɔxɔ me dzi ye makpɔ be trɔ̃subɔla ƒe ŋuʋaʋã ne miakpɔ leke ye gbe ɖena ɖe go ye nye nɔnɔme ke medi be matsɔ ɖe ŋkume na mi ŋdi sia le Mawu ƒe nyamea efia ɖewo yɔna be efia woame etɔ̃ wo le wɔ aʋa kple Israel ƒe fia ye efia woame etɔ̃ ya efia Israel ƒe fia ke woyɔna be Yoram sɔ kpe Yuda ƒe fia woyɔna be Josaphat ye Edom ƒe fia woyɔna be Mesa wonyi fia woame etɔ̃ amen yewo dzi la wɔ aʋa kple efia ke woyɔna be Moabtɔ ƒe fia alo Moab ƒe dukɔ ele si gbogbo bena mana mi kpɔ ɖe yeminya kati atokɔe gbadago amen tokɔe dumasese tsɔ kpe kɔɖovia kɔƒetɔ wobe wòla va wɔ aʋa kple adido gɔmetɔ amen nene fia woame etɔ̃ ye wotsi te ma vɔ ŋke dzɔ efie ne nyi Yudatɔ Israel ƒe fia ke ne nyi Yoramea etɔe nyi Akab alo Ahab ye efia ya enɔ ŋutasese ƒe agbe ewɔ ŋugbegble Israel agbɔsɔsɔ me eke ye fia kua evia yɔna be Yoram evia ma eva le ɖu fia le toa teƒe ye le toa ƒe agbenɔnɔmea ŋkatɔa o etoa tsaka kple Moab ƒe fia ke nyi woaƒe futɔa ewɔ ɖeka kple Israel ƒe futɔe nyi Moab ke woɖuwo dzi ta ena be eƒe sia ƒea eva tuna amlɔkɔe alo alɔnu alɔfa kple alɔfawo va tuna ƒe na etɔ si yɔna be Ahabia amen ele si adido gɔme ƒe fia eva tuna ƒe na tokɔe gbadagotɔ elabena ele be kpɔkplɔtɔ alo wɔ aʋa eɖu edzi ta eva tuna ƒe ne ga eƒe sia ƒe ye esɔgbɔ ale gbegbe va se ɖe si me efia Ahabia va ku esi fia Ahabia kua dido gɔmetɔwo kpɔ bena yewo vo azɔ amen amen megba le bena ame aɖeke la gava be wòne tu fo
ta yonto la no ro kosi ye yora fio yora be kpo be na yire pe fia kpo be na awo ele bo la gba no tu fe na yi amen ele be na o la no tu amloke fina me be ba kpo Yuda pe fia si onyan be Josaphat a be ne pere yinti yo no be wa ba pele e fia ko yan be e mo abo to pe fia va mo abo to pe fia tron subo la gai nke me die mi anu mi akpo le ma mi won ye Israel pe fia e do ani mo du ko no la pe fia e parce que Israel elle a be pe fia be ni Yuda to pe fia e ta ma subo la e esi o le ya oto eduare ko yan be Edom ye yo be Edom ta me fi o ba to gbo be o ya to te fi akengbo ayi lo Moab ta o ba to fi agbo afia ta pero nti yo to fi ameton me di be mi apo susu ne le nya anyiri e na omle ble e ya na be mi ate senya ke ma di la gro na mi agome e ba ba me fi o me ton e ma le o de ka ave o ba kle Moab to ko fia Bible abe si o jemoa o le yi o onke ko mandrin le moadi ye eti ko va le wu o me gbate o va po o ne Yehowa li ple o kwa ye moadi la seseleka Alléluia Alléluia ta menyo wa Israel pe fia le de susu ayora be le de susu ale gbo ta menyo wa Yehowa me le oji o tale ke moadi le sese ti no goham le o la yorula adi ma o me nkume akpo be na de alo jo agbe yo le yi ava agbe yo le are la tiena yo alo la yo la po video ela jeji na yo wa alo ma jeji o wa tronsubo ogro na be na ela tiena mia aha Alléluia efia me tronsubo la ple ma subo la we do ava le tepesia ye ojemo oyina Bible abe tete Israel fia la globe na alele Yehowa yo eton siao efia eton siao be yo achowo ade asina Moab to efia le gwagon amen Yehowa yo mi po eyora be pe susu a efia Israel pe fia pe susu ya amesia me ne do to nya sie me le glo Alléluia Alléluia iye pe tam susu le glo ne be na ma u cho bi dasi ela be no mo over na mi le gbojo mi ele si ma u ta ti mi anti ne ni ele si ma wo gale do to mi o e be le glo be alele Yehowa yo fia ton sia o be yo acho adasina Moab to ye be glo ne ni a nya kejo efia yo Safat glo be na de Yehowa ko nya glo ni de kemele afisia ne nya biagbe Yehowa asowa tete Israel fia pe dollar de meto de ka do mune glo be na Elisa Safat vi a mesi de ti asina Elia lale afisi Alléluia fi odo ye nwa le joa o le bebe de Yehowa me leowa no me mi le ale de Yehowa me leowa le kemi lawo ye mia pe lawo mia pe aduko si omi klo de ntia o la wa ku le gbe adia ikpo be mia pe ma subo to bona Israel bioto ela be mia mi la po me ko mi le adu wa dan lo ai do me agbova mia ma subo ma ba me ono be ma subo don to be ni du kobli bula na o be mi ave mia wa va kronu mia ko bo ma bla glo be yi mia be gbe du ko na gbova ma o pe do e ma ne lete wa va ma wo glo be lo ma o pe do Alléluia Alléluia
ta mi du la se mawu dɔ gɔme ko yɔ be mawu dɔ ŋutɔ ta le du la se gɔme ne be se gɔme wa ma nya dɔ ka wo le wɔ ta ke wo le dɔa mea wo la biɔ se be de mawu ƒe ame aɖeke melua dzɔgbenyuietɔa de dɔ la ɖeka gblɔ bena teƒe si mi le wo yɔna ame aɖe be Elisa ame sia ƒe dɔe nyi bena enɔa kɔtsi ɖo eƒe aƒetɔ Eliya ƒe alɔ dzi hafi ma va tso dziƒo ta amea Mawu ƒe amee wònye. Yosafat gblɔ bena Yehowa ƒe gbe le esi eye Israel fia gblɔ na Yosafat kpakple Edom fia bena yewoayi. Alléluia. Elabo wodze adi Mawu ƒe ŋkume azɔ. Akpɔ be Mawu teƒe mi le yia ɖe míagbɔa míaɖu dzia eye mekpɔe bena wowɔe nyuie. Alléluia. Ne le dze mɔ le yina ye meklã Mawu hafi dzo ne wo be ɖo mɔ domea te do gbe ɖa fa ne be sesia be do gbe ɖa nyuietɔ nye ɖo ado gbe ɖa le aƒe me Mawu la nɔ gbe hafi la dzo wa mekpɔ bena wo me dze mɔ yina ko ye kaka be ɖo wo bɔ ŋu wo biɔ gbe be leke yewo la wɔ tete Mawu ve wo ŋuti wa efia Elisa ke ne nyi Mawu nyagblɔla Elisa gblɔ bena ne menyi bena Yosafat ye kplɔ Israel ƒe fia ɖo hafi be va le yoa ye ŋutɔ yi dzake ma dɔn elabe toa subɔ trɔ sugbɔ c'est-à-dire que Yoram ŋutɔa mi kpɔa c'est-à-dire que etsa wɔ ŋuvɔ lo ewɔ ŋuvɔ si toa vɔa me de toa tɔmu elabe va gbã tɔwo ƒe vodro ɖa vɔa eke Yora woaƒe amegɔ wɔ da ɖea egba kɔtɔ ɖe dzi kpa ena be Yoram ŋutɔ keke ma mele Mawu ƒe mɔ dzi blibo. Amen. Ame ke be fia be nya etɔ wɔ ŋugblegble le Israel sugbɔ kplɔ Israel de ŋugblegble me sugbɔ ta Mawu ƒe dikui ɖe dzi gake vɔa Yosafat la ekpɔ ameŋudzeve le Mawu ƒe ŋkume. Alléluia. Ye wo ku ve le zɔn ta Mawu kpɔ bena ye ma te tatiwo ye ŋugblegble la dzɔ dzi ye Mawu gblɔ nɔ be ya nɔ gbe dom elabe Elisa tsa gblɔ bena ya xɔ woƒe nyawo ye ya kpɔ be nuka ye Mawu la gblɔ ma. Bibla be eye wògblɔ na wo bena Elisa le ƒom le teƒe sia. Tɔvio ame sia mi le se ŋkɔ nya alo mi le dan Mawu ne ʋu to na mi Mawu nya mi le gblɔ wa Mawu la kasi dzi ŋuti le nane me. Bibla bena eye Elisa gblɔ na wo bena ale Yehowa gblɔ esi mi ɖe vewo ɖe wo nɔewo xa le bali sia me elabena ale Yehowa gblɔ ye nyi si mele eya ɖeke ŋkɔ sege o eye mele tsidzadza ɖeke ŋkɔ sege o gake tsi ayɔ bali sia me fũu eye miawo ŋutɔ kple miaƒe avakɔwo kpakple miaƒe lãwo mianu. Alléluia. Ebena nka mi ɖe ʋewo ɖe wo nɔewo xa le bali sia me elabe teƒe si wole wotu to tame ge ɖe bali gã me ye Mawu ƒe nya le gblɔ bena mi ɖe ʋewo le woanɔwo xa mi ɖe ʋewo si leke miate ɖe nene ele be mele kpɔ si ke be mɔnukpɔkpɔ Mawu le tsɔ na mi le wotria me mía dzia ele be míaɖe ʋewo le woanɔwo xa. Alléluia. Alléluia. Be mi ɖe ʋewo le woanɔwo xa elabena mele kpɔ bena nka elabena ale Yehowa gblɔe nyi sie mele yaƒoƒo aɖeke ŋkɔ sege o eye mele dzidzadza aɖeke ŋkɔ sege o gake etsi ayɔ bali sia me fũu eye miawo ŋutɔ kple miaƒe lãwo kple miaƒe aʋakɔ la edi la dze me mianu ye ni nyagbã si Mawu gblɔ na dukɔa ɖe le xɔna Mawu ƒe nya dzi sena. Alléluia.
Bamoro le gbe mawu nya sebe yo me nya o. Mawu pe nya yi. Ni ne to asi dina yi te pe ni be na mawu efom na dola yo. Mawu tso gbedasi na dola yo. Amoro bon be ne yo nto yo mla yin kaka yo ko de fia ne leke pa yi la ni mawu pe nya na yo. Gake mawu le fom no. Mawu le fom no. Ebe nono me lelia. Me gato susu oplero. Me gana globe leke ya la fu. Leke o me leke be la te tro. Leke ya la te vamo. Ao. Me gato o npopo ana globe o. Leke be le leke ko be le gbare gbe ya. Me di e ma to no be na. Yehowa pe gbe glosia. Ye enya ine vamia. Enya wala to edo. Bible be que esia enya gban to ma vloba ya. Bena edi beno debo be wonto edi la do me. O ma sa ya popo. Eya mea. O wa wonto wa no pro wa ko don ko Bible blo be que esia me sogbon o le Yehowa pe nkume o. Que bon acho Moabeto adasinami. Eye miasi dukos sesen o kata ple duko vi o kata miala ati ni o kata miaketido o kata eye miacho pe agble ni o kata. Hallelujah. Alléluia. Bible a bena mesi mawu di ne nya mesi fe di ne se mawu nya enona trole me. Efu na nya. Ne lese nya wa. Ale so le dama. Me do gbara be mawu na hunto na mi. Mawu na hunku yo na mi. Mi ponya mi se nya mi ponya yo mawu le gbla. Mawu bena ne yo va me ko sogo. Gake ya le so epo. Be ngo le me gbeli ya ba. Ebe wa gble dukwa de sia ne wo ti do pata wo la gble pata eye ni nya ne tu dipo wa do. Ye no you know le te pe ayin kwa. Esi nya je do gome. Ma unsele ma usi. Ne mi a museme le nya so cha unsele ma usi. Mo ko se be la va me du ya me a. Amola pom ma u fasi. Iwa nya be ya Yehowa elewe. Wanya be ya ma me gbo be tu me no na do gbera nglan ma be Yehowa na nyi be wasi o ya leke mo wo e be te vam ni ma o ma ko mi ta mi le su wa leke o be me ka ti ji o do la ho ji se le do la plon do. Alléluia. Ye Bible be na enya ya dasie me vava enya ya Bible be keye nkezireka o de doalo o de do kaka so yi o de do acho edom o de do atu edom kaka be do Moabeto ko dume ye nkea Bible be eti edo tan cho fils yo le kaka do kaka Moabeto duam ye on ton nouveau esi o nouveau mouth to am li ma replesia mo ko nkun blobe mo ko nkun Bible be na dia do tan va se si me ke ye u jele dia ye Moabeto ye mke o po dia o be Bible be dia to zu ye u jele dia o le po dia to si le ke u na me ye mi le si an gomero u na me dia to zu agbeto be vu Yehowa Moabeto to le di be leke vu la ti no strava leke vu la ti no strava ileko yo kwa o po tan susu gbo no be na amere ba wu nka Israel yo amere ba wu Josaphat o nto wa vale o no no mi pale ko wa mo tan susu la
Yehowa la trɔ ame ɖewo ta susu le wo nyo na ta mikpa mawo ƒe ŋkuwa ŋu ɖe kpe be nyi lo leke amewo la nɔ kpɔtsi abe evue eye ewodzewo le kpɔ be evue kpa wotɔ buzi ɖeka bena o ava ɖeke megba nɔ te kpɔ mi o ava ɖeke megba nɔ te kpɔ mi o mikpɔ leke yina lia ke wobe ava ɖeke megba nɔ te kpɔ yewo kɔa nke dzɔ wogblɔ be o amewo ŋutɔwo míaƒe futɔ yewoa wowua nɔnɔewo vɔ elabe wose bena wogbɔnɔ agbɔsɔsɔ me yewo tsa wobla woƒe etuwo kple woƒe aʋawɔmɔwo ɖe te vɔ hafi woanya ke dzia va le dzia le sra va le yewo kpɔ be ʋue ni dzia kɔa wogblɔ be o míaƒe futɔ ŋutɔ ne míaƒe futɔwo kpɔ ŋka mia o voilà alléluia yewo to aseye tsotso alléluia 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 kesi nɔwo mialɔ kesi nɔwo mialɔ klosawo mialɔ etɔ hadzidzi ɔbɛ mi ha ewɛ biblia bena de israel ogblɔ be moabetɔ mi ha ese be ale mi miabe lɔ mu wome gbe wa ne biblia gblɔ be mi miaha ŋu miaha kesi nɔwo kpa ese amomo la gba te tsɔtsɔ la sia woŋlɔ mo wa me tu me nyawo keke ŋu da ɖi yewo de israel ƒe dukɔ me yewo ƒu du yewo be le lɔ mo hafi woanya hafi woanya Israel ƒe dukɔ elɔ ɖe wo dzi ye mɔwo ƒe nyae be gblɔa enyatɔ me vava lo nye menye mi le si nya ke mi le gblɔ gɔmɔ mɔwo ƒe nyae gblɔ be la va mea meka me va se gɔme bena meka me sesẽ ka le nyi o alléluia meka wo be amea sesẽ amea ni dzokatɔ gã amea ni azetɔ gã amea ne mɔ gblɔ be eƒe nya la gbɛ kɔa la gbɛ nuke me gɔme me se ma meka leke amea kɔkɔ mawu la tsɔ susu ɖe ade tame ne kɔa evɔ mawu ŋusẽ le si amewo tɔ susu ɖewo ɖeɖe vɔ kɔa kalẽtɔ blibo kpata wova trɔ zu koklovi nene yewo tɔwo elabe mawu ƒe nya ela va me be nya ma gblɔ le tome nɔa ela va me la alléluia me nɔ te ge be va gblɔ be mawu ƒe nya be gblɔ nɔa ela va me ka mi ne le dzɔ me ka nɔnɔme me lo ela va me ye mawu ƒe nya le va me 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 vɔ Moab tɔwo ƒe fia efia sesẽ lo efia sesẽ nyi fia aʋadadawo ƒe fia nyi fia biblia bena esi aʋa le edzi wowɔ ɖe kpekpe elabe mawu ƒe nya evana mikpɔa ne nyi be nɔnɔme aɖe va kuxi ɖe va ɖe mehiã bena mianɔ gblɔ be o mekasi ŋusẽ le o mekasi ga le o mekasi enya ka mawu gblɔ le nya ya me hallelujah meɖo ŋku bena ke Israelviwo va ɖo aƒu dzia ma ye wokpɔ be Pharaon ƒe sɔ kple tasiaɖamwo gbana ɖe mabiɔ mi se lo ye wole doli leke miawo si mawu va ɖe ɖe be biɔ se be ame kawo nya tsi fufu nya mawu biɔ wo wome biɔ se be ame kawo nya tsi fufu o miawo tame susu nyi bea leke miawo aƒu tsi ya o mi tsɔ aklu na mi la o mi tsɔ nuyanu mi kpɔ miaƒe tame susu wa miaƒe tame susu wa mi tsɔ aklu na mi la be adzotso mi la o meku la o mi xɔ na la ye mianɔ gblɔ mi kpɔ yi mawu be Mose kɔ atsia yi dzi nasɔ fia fua evɔ emɔ va zi emɔ me va ta ŋɖeka mianye be meka nɔnɔme mi le to mi me mi le toa mi na ɖe nye ni mawu ƒe nya ne va ta amewo gblɔ be o amea dze dɔ vɔ o amea ku vɔ alléluia alléluia kafla lo bana mi kpɔ ɖe fofo nye be srɔ̃ ɖe dzi dɔ ye wɔ kakakakakaka be glo ye wo yɔ nu ɖa be Paul
vivi je mi odokwe ala bo savo no chikono pa ne ni mu we ma van chama pa pon kama to me mu we dogbera me hom dogbera ni mo honyare ko alléluia alléluia me ga dogbera kaka be oh ma nyaka ma glo funa nyaka ma glo dogbera rek mo se do kunyo wi nyare ke mu lo nyaka la alléluia alléluia autrement mo yo ma nyeme yo nos en dit dogbera kaka nke mo nyama mi sa me bijido o bijido na bo yo bo no ba be amele ku amayo mi pale ke ma le mi po be na nya pe tam susu pe mo tam susu mo me ve be ni o nyen to naturellement lo le mjojo ma yi ne ngba dogbera ne ngba zon chan ma yi awa allo me ne ya vois ne le bi ado ma ko etovo me ni glitutu me nyo di be na ya kom ne to ma bo ne ale asia odula no te akọ ma o tutu ama ke yim ke voir yim senti allo me se ko be azon yi ma nya na dogbera yim ya me bi onyo kaka yim gbe ami on pa mi so ma nya to gboro na ku suru o lo be o la ho iso ne gba yin foji to e chan alléluia nke ma bu ma wa ma yim to gbo so dura nyo mata ivo me po be na kaka ma gba yim tro ke mi nya be ke nke a mi yo pata o gba o le examen a o no kaka o gba kota na o pato nyem nyem le sin agba me ro e fi ame ne mva gama me a ndo gba koto le ngbedumo no kwa nyem nyem ka di ko ndo li o gba le zan pora be na ma wa to na to pe ma wa mi na le be ni hallelujah e mpo be mdi ma me ya ndeke ngbali o wo de pe fofo ni to gba be mi wo de pepe o me no cho ba ba de pepe nko gbe nya gboro nya we lo hallelujah nya tepe emi dogbera emi gloma nya mi dogbera emi pa wo kwa me wo ma pa wo be wo ma me wo pa wo be fi ya de bo nya ma ho mi mo dogbera mi ata wo na wo nka ma gba yo na ya no emi dogbera ho mi ye o tro mo lo eyan bo be ti te vire nu vire onu ya vire nke o bo be o into les on vire e won ke ko me ton pa e do a wo alléluia nko de pour de malo tu moi me ke a me ale te a me lo no pata le mazire ka tanke mi le benji be na benji be amere me nson ye me nya mi le si anke mi le bro ma wo nya lava ye la kodise awo ye ma wala we ko nku e ya na nye be nya te pe be le be nya no te po ma nya o enwa to gbe me bro na nyi mu o yam ba mo nyi mu o ya po be amela je do la yo be va fifi po a ye ma yo nye mi le sin ake mi le blagun va ma o me tam susu a me ni nyato ta le du ko yo po nya mu dobro ma enya le vam enya le yidi enya le vam va sere si me enya ma gbrobe o la gblan glo kata o la gba po pata enya mo pata vam e poto be Israel la ati te vo kwa no gba abra paji vo kwa alléluia ye o la dakpe na ma wo atu ase wa na de wa jo ye ni ma o nya ke ye ma o so de jijina be mama pe mi po mi si ne jola tron subo la o po mu baba mu baba de va gede mo abe to ko fia ko jime alléluia mu baba allo kose ple jojo nyanya le efo vudu po subo me a o le pe lam ba Bible brobe na esi moi be fia pobe avalawu akona ela ede ntu adre à la fin adre si o dia yila
Pede edokum be yowa je emowo ayi edon fiagbo ke metenwi o. Alléluia. Et dit nsu si oni avaolao amegawo nselo siberanka olate wava pe wa pe ntina pe wa pe luvon ne wakua wakulem ye o la keto yo la djemo kaka ado Moab pe fia ekene na be na Israël pe fia ple Yuda to pe fia ba le duwa disons yo la yi ne yo te le don pe fia wo kwa. Alléluia. Alléluia. Yo la gban wa pe no pe kene wa be base militaire yo la gben keke. Bibla no wo de pepe yo o glo ga ke wa mo pe nya le odo. Alléluia. Ni po bi na futo mu dana. Futo mu dana no la benanka. Mo pe nya le va me la gbomo bo la tite. Hein? Mo pe nya le odo. Mo pe nya le yi. Mo pe nsele dezo. O le po mo pe nya le va me voir. Obe yo la onade. Ye efia. Mi ne na me le to ma nya le va dia be miama. Efia ko ngwa ye me le yo be na. Wa ko ngwa emi. Alléluia. Mais Yesu fo ngwa emi mo. Efia me nya me di la do. Efia ko ngwa e do si fia wa. Ye me di ma kle. E do ya me po be do ya ko de ye hule mi apoto Yesu Kristo me do e kwa me ko ba mo le sama ye be lo kale ke be onka ye be nyawo ye be mu agbo fun wa Yesu to acha me ni gan to me o ne ba wo nwa mo la ba gle va efia ya wona de le tepesia e wona de la fisia ni me kwese amekela be le subo ma wa odo mo. Alléluia. Ne ni ya ko mi to hne tepia ni nyang ne wa mi mate le bi na garo mi mate a le nkudo poku adontiu ma ni pon si efia wala Bibla bena esi mo be fia po bena avale yewu avawa kona ela ede ntu alafandre si o diani la pere do kwim be yo adje amo ayina emo ayina edon fia bo ke meteni o epe nse François Gobe stratégie de guerre porteur avec les armes nse keneni adam de abao toi ye bezan kake va ko bena avaya. Alléluia. Alléluia. Mi po décider va ni e va ko bena wa va pa dia du ko yo mate buji le ka. Amen. E ko be ne du ko yo on to fo nsen pro pe kale ame o mate buji o. Mi pa ne be le nia ava la lo le ona na ma o yo cho de vie va ko de vie va ko me nde be lo wo be le buji wa la va ko be de vie a nde le gbe domene. Amen. Eva do desi koto be avaya mani be avagbal ko benyu avaya asiade le megbe do na avaya kale tore lo avala mo ko gbe do mi be ba do desi e enya be avaya asima kpo le wa avakle ele wa avakle amolo kake vo amo kpo be na si je diade vam be ba kpo be amiade la mo gbe do le wa va Bibla me blelo wa mi pon si be wa Bibla be na Bibla globe tete wo le eyan tonpe nko gbe vi mutu si le fiadu gele eyomela sa vole gliadi tete domo djwe gane va Israël dit eye wo jole egbo etroyi ojo le egbo etroyi wa pe anigba oji
Alléluia. Maman le pom na melia. Mi le pona dia. Maman nya me le blonne mettez le pour mal le film moi c'est maman nya me le blonne. Bible benari. Efia. Mi nya be efia on efia ja kwa. Evia o so de na yo me alo gomi alo. Eye ne fia o kwa gedo cha o chona mo ro me taba dinao. Wa te wa mo ro be o ja fia ku no wa di. Wa Bible ale gbo be yan e fia pe tu vi nko gbe vito. Sina nani ale to ba fu ya dasi. Alléluia. La du fia le to me bedo me. Ye e fia ne fia me gba ba le wa. E vie ni sorti ne du kwa, ye ni sorti dan fo me. Nga fia o. Elle devia quoi? Elle vient tu vis encore be toi. Ebe tete o le ya to pe encore be vintu. Si le fia bugele e yomela. Ça voit le gladi. Tete domo Dieu garde va Israël dit. Ma bien miro, fika domo diacho. Benari. Fica doma de achuma. Vous avez les doigts. Elle a même bien cela. Fica mia le mia comme gomme c'est fica doma de achuma Israël. Tu fier mon Bible a même tete doma Dieu gane va Israël pour du codi. Nke na me doma diable va Israël pour du codi. Fica doma diacho nyame le bio se me fica doma diacho wa Israël pour du codi. Imenyo. Minyame mawe gblani ke nkafi o le to apa o ya lo. Minyame mawo pe nyagblo mu yo le wa ba no alo. Alo mema. Mawe le namo le dudi alo. Fifi am le bio se mere. Ke ye be le via. Be koko via yo pe vodu gan ne le duame. Ke ne le e pe gliatam. Ye be tu via va koriare. Yo be domo di gan ne va Israël pe du kwa diare. Mais bien c'est bien dit. Fica domo dia, tu vas essayer de faire du quoi dire ma. La Bible a domo dia wa bena. Tete domo dia gane va Israël dit et ye wo jole e gbo retro yi fica. Kwa pa yin bandi. O do avadia, o mo do avadia. Israël peut. Vous avez mis les mêmes français que Béol. Allez, vous voyez Béol. À mon doigt pas dire. On me doit dire alors. Tata vient les trop ta fille. Mais quoi? Moi, on peut nier. Bible a blobé, dans me dit. Mais pas bien dans me dire encore. Et va de quoi dire? Nyan kene jwa. Mawi ne glonya dadi globena. Mia gba du koyo. Mia du koyo di. Mi pape e fio ide ni e tron sou lo pe fia. E va pape mu sei poto ne le sia ni menka. Ya zan fe mu se poto ne le sia. Ya zena mawi le subo. Alléluia. Alléluia. Maune vous tourne à l'université. Eh bien, allez, oui, n'est pas tourné. Oui, n'est pas né à ma couche à femme. Il peut du copata au la bouta. Et peut vivre dans le passé. Et ni une coque de tourné. Et les bas, on est les doigts. Ni qu'on voit bien. Ne minima wa mi auto. Alléluia. Alléluia.
Voilà, est-ce que il y a les bola te note Yehowa peut nyawa? Hein? Ah oui. Les bas, peut vous demander note mon peut nyawa note. Pour mi pas mon peut nyawa note alors. Hein? Hein? Mon peut nyawa gloyo onka. Et note. Donc me dit ne va du quoi dire me vous doit me dans me dire. Hein? Mais il est bas me dans me dire. Mau et note apa. Mau et note nka. Et peut nyawa be blodaria. Ngata. Et comme ne ni be tron subola. Hein? Ne tron subola. La te ko. Et peut tron subo dise. Et peut nkaka dise. Yo a le peut ngogbevi. Ye be la chokone. Ah oui. Be to vosane ya ko diru. Enya just e fio ke o le wa vanari amokolo wa kaka o domoto ke o de wa ko mu se ma fi ama wo. Yewe ni resi akedi le bla kama. Oui, ne na ba le 3 moments. Ba ne le po ne ni be le cho yora ko fi an ton ne le wa ba ma we adu di ne a. E toi e wo mo le Israel ni me ni resi agomero. E wo nda ko Israel kaka ba yi. Yen to ta va zikpe adia et ton peut fipoder peut be avoir Absalom peut fipoder alors Jeroboam peut fipoder mais pour fipoder que on ne peut vodou au besoin en to ba l'homme rasi ni me c'est encore alors et puis mais maule cho didu le na et peut du corps que me do ateo ni me c'est encore alors et peut du corps que me le peut se me rasi de do ku fi bare Yehowa eni ye ma et yo la ko be ma subo la van be nyem yem le se agom le kita ya te cho dibubu ava na be si na te cho pe e pe nko gbevi ni nya be ma to cho pe nko gbevi na lo hein ma un ne hu to ne nya se ma nya ne la te se ma nya gom et ton subo la pe e pe vosa ye no te mo pe nya glory ye le dio te pe. Hein? Trop souvent là, pas voyer ça. Ne n'y a il le mal te perdre, mais quand il y a toi dit le drame. Il y a même vieux me doit toi il y a toi dit le drame. Hein? Frère mon, vieux que me doit tout. Et dia du ça me dit là c'est bien na kazi là bro. Mon dom ha fi wa le bi ogbese no. Ye o me le bi ogbese be la nu di cho be Yehowa mi ko le ke yo Israel peut fier le pompoy. Et bien, roi Chomi Sona, nga. Moi, me to peut fier ben du miadi. Et na me ti colle ou ni. Et quoi, on me qu'on a ma wan to ta que Dieu le, o si o le subois. On me quoi dit c'est où. Ma on est péré miadi. Ye na de va jofia me fier bro. Mi ko me yo a peut fier. Hein? Ko se to elle. Alors me dadia. Hein? Et quand on peut vous dire, on peut pas dire c'est bien cas. Il y a un ça, il y a un bakuchan. Hein? Mauko il me laisse pas, il laisse pas une badge sur. On l'a n'abé nan cas. Il y a des points cas. On va pas s'offrir. Oui, mauko kaka mauko là, amoyo a maté tchodi du douana amoyo. Bible abena, Bible abenka. Ebe tete. Wo eye ole pe tete eyanto pe nkogbevi ole yanto pe nkogbevi nutu si le fiaduge le eyomela ça voit le gladi tete donc Dieu gane va Israël dit eye wo jole egbo etrole wa pe apomo wa pa ni bonji e fiame mon pe nya be gbo la buji kaka do muwa e va sete pe avec e di do awon. Elle a bena, ton subola reti te globena. Ma ke nye me le subo nye me ni ochan. Ma cho vigne, ma savone. Bon, Israël vient que ma te odomo. Ni quoi Israël vient te subo ma mnenya. Hein? Ma bien mi se mi te subo ma bois. La bois fire kwa mi Yehowa. Ma cho vigne, ma savone. Zigban ton mau blona
agbeto be ne so pe visa bo mi nya mi ne jo biblia me ne me nya mi ne se ke mi le bla mo no zigbanto lo ma wo gbo be na mi to agbeto savo na ma ye ni histoire na mi kaka wa do gbe mi nya be mo agbeto Molok koyona gasia ga mo chona agbeto Israel amoko yan kana ma ngba dia mi nya be do so na wa ma vi so savo na o mo vodo wa Biblia bena o won to o pona dijo no du fo ko wa cho ko video o ra savo na wa ko vodo yen si o le wa e vena domina ye wa le gbegbe na ma nya kana to la ngba di be Israel bi no ma kwa ngba ta ne ma ja pompu na gno bena e si ta me nya du ko yo no ye ni bena wa ko ton subo wa no te pere ke wa ko vi on to chan ba to sana vo na wa ko ma wo ta eni dibibi alo ma konkunye me ale gbegbe na ina me le nyon la yin ba di be me le chona ta ne ni ya mi ga be bio se me le ke o subo o po wudu o le ke o kana fano yin ba di ne fmo Yehowa e na subo hallelujah zigbanto ye ma bio cho Abraham benanka ne cho Isaac cho savona ya ina bi benya Vois de ma ya kwa vosa ma nya tebia de ma uji be ya Isaac ebe ya do me ka ko aha zigbanto e malu ye ma u be na no savona kwa me betoa mani be gble kudu dibli bu be ya wu anu beto bo volo ya do ipo poda be na ni ye pe ko se ple pe subo ade ele va nya te pe ma we 20 abi be va mi po be fia ke ni ton subo la ke ye un glo ni cha be na ri so agbeto savona o ma wo ye nto akpo be na aba me ile wi ni le joya ele be de kai ne reisia ato savo e mi kose be mi menya be ma wu na tame hallelujah ma wu na tame wu mi owe ma wu po be ne ni ba me gbeto ndo apam ya cho pe vi ke na du fio le gbedo me tame nu mi menya nka wo bla be fio ano fio te po e fio me via no fio te po mi menya yo na divi e vioti e school kaka ho doctorat alléluia alléluia yo du docteur pe gan we nya me gan quoi ye o be le retraité quoi ye via de ke me li me gba le kan jo pa a cho me ne ho doctorat wu na be ato wa be mi na pa me la be yin to adoku na via ne na yin kwe alo e pe du kop no via wa no ku e via ne no itepe efiabe wi ne poto emu ko tina fia ye be so na mawo e be so na pe mawo ye mawo blo me na re du ko ya nto me le wa vanare du ko ka han ku me ni du ko kan ku me wa te cho dibibu ya na ye mawo me diku be do le dipo a biblia be ka tete domeji gare gende Israel ko du ko adi eye o ka han yu akwa ye mo ko nya be bula nya no te dari mo ko mvava le pa kwenti le ko donti e ka o mi ka klo le o ale mi ko se mi ni gbenya ito ti gbona bana bo te jagba ka wa to ti ko siradu o ba se ma nya re kwa evo o te va pro musica va di re kwa evo leke mamla te abe ni mo ko nwa maro ke nya ko du apata mako nyenye ple majo le di ke represent ye mi no mi ni dari mi ko se be na amele dollar la va get to dipo ko ba du pa be wo to go na mi alo ni mi re ko se no view mia kenku mia ku blonya te mi ne gbe du ko lo mu lo ni me ka ne be wo ameke wo la klo ite pe alo nye klo ko la odo alo ne mi on to mi apa gbe ma me le pon jejere re nti o kwa la do le amere pa be ve no te pe la te we
la re nya ka mawu le gblɔ leke mi la wɔ enya gbana mi leke o be miate va gblɔ be miate o gblɔ français be influence miawɔ ye mawu ƒe dziɖuɖu ela te va gbea dzi o ela te xɔ anyi nɔ leke bla te xɔ anyi nɔ bibla bena mawu ƒe nyagblɔɖi enɔ te trɔ̃subɔla nɔ te le eƒe vɔsata elabena amewo ŋutɔ be le budia ŋutɔ ta wo dometɔ ɖeke me sɔŋ gbe wola bia bena ne tsɔ ŋugbagbe na be la tsɔ nɔ eye woaƒe megbe ŋutɔ ta kura dzimaxɔsetɔe aleluya wome nyagbɔgblɔ ŋutɔŋutɔ tsã enyi nya ne tite mawu ŋuti be yehowa edza tsɔ mía da asi na fia yehowa o kplɔ mi va gbea dzi be ava wu mi ye yehowa alo be nene Israel be gblɔ na ma yɔne wome nya ka gbe sia gbe wome nya o fɔ mawu se ne kekem ye wo note ne wo kpɔ ne kekem ŋlɔ dana ne be leke dukɔa ƒe tame le kɔ leke dukɔa ƒe ŋgɔmesese le kɔ leke dukɔa la kpɔ be niame kplɔe va kpɔ be ma va wu yi o nkate nye me kpo wokpɔ na manyo nɔ nka nye ko kpɔ na be nye mate wɔ nye nyawo dzi o nkata meka leke me le kpɔ wotɔ meka leke me le lebe nɔ n'o ti te gbe sia gbea woaƒe viwo le ŋuti ye ame ma ye wo la va tsɔ ame blibo asa avɔ le vɔtakpa mawu la na be yeƒe nya ne va medo gbe ɖa bena enya kaka ne ƒom ɖe le wo dzi me enya ne ƒo ga ɖe wo dzi me mikpɔ be ne Yesu Kristo va wɔ eka le nyamewo le gbedoxɔa me mekpɔ suna ɖe ko ɖe ne trɔ̃subɔla le via tso ye wòva nyamewo gbedoxɔ kɔa eka efia be nka la gba wɔ ŋua gake vɔ ne va wɔ ewu ma wola gblɔ bena o mawu vie le wɔ nenia egbe ŋutɔ ɖaka mo gblɔ be Yesu eva ƒo amo gbedoxɔ me be dzibi la be nyi alo wɔn gblɔ ne be ta bia dzisimiwo nene na be va nya mo gbedoxɔ me ne nyi mawu vi nyateƒea me nu la wɔ ŋu vɔ nyi kɔ amo mi kpe leke miawo ta susu le w'atrɔ subɔla be aɖe ɖukua fia me le subɔ eƒe mawuwoa eƒe ŋkɔgbe vie be tso ye fiawo nɔ te kpɔ bena dziɖuɖu ne va na bibla bena dɔmedzoe aɖe va woƒe agbe dzi mawu ƒe dzibibi ɖe wɔn ka ŋutɔ kpɔ bena ne yewo mu tati fia ŋuti oa tame nyɔ la va ku le egbea dzi menyi be vodu ko ne le Moab fiawo sia ya va tsi te awɔ dɔ ɖo o aleluya Yehowa ŋutɔ yi ne le zikpuia dzi le ɖu fia nɔwa ela va kpɔ kaka kpa be ame yewo ŋutɔa to ma ɖo tɔ yewoa yo la va nɔ wala wɔ aʋa na míate gblɔ na be wowo míawa ni kristotɔ míawo mi lɔ trɔ̃subɔlawo ni wɔm wɔna le ko mi kpɔ mawu me tame susua mi gakɔ se be si mía mi nyi kristotɔ ta mawu ɖo tame vevi aɖe nɔwo mi le kpɔ ŋuti o awo mawu va gblɔ be nɔma ale si be lebe me vudu aɖe nyi be la te trɔ dzime haleluya ye be la lé yi ŋuti nenea ŋgã ne yatsɔ mi me nya be na Jetro ko yɔna ni Mose ƒe me nka eme toa me mawu subɔla be nya va ne mi kpɔ nyawo be gblɔ na Mose bena ɖo to ma fia ŋu ne me fia ŋua ɖe Yehowa ke wòle subɔ le dzia ɖe la na nyi kpe ne embe ame ka ŋkume nya me ya ye be de nyɔ de go be wòa la ku hafi va kplɔ dukɔ ya yi anyigba dzi la tso ŋdi kpa be le do kodzo kakakakaka mi kɔa ebe ƒom me gblɔ ɖokui be fi ka mawu le keŋgɔ ye ŋutsu ale ƒoƒo le kɔ ye ma kpɔ enya yewo be gblɔa egblɔ nyɔ kaka be wɔwo akpewo aɖo ŋunɔna le akpewo aɖo ŋunɔna le alɔfawo aɖo ŋunɔna le wo ye wo ŋutɔ la va na anyi ne wo ame ko le ɖo ŋunɔla ma ɖe ne nya ɖe va ɖe woayi wo gbɔ woya ɖe la vɔ ne problem ɖe le alo tuku ɖe le agblɔe na Yehowa enye Yehowa gblɔ nɔ kɔa la va gblɔe nɔ kɔa edɔwoe ma eke be gblɔa mawu me gagblɔa ɖe ko le mi se be mawu gblɔa ɖea ebe ti te kpa vɔ ekpo be wɔ nu si be gblɔ kaka va yi
ye mukwa ke bebe gbani ye be e be chokoko Yehowa ba Yehowa so e do nti ne be ne so wara dukọ be ma gbe Mose ni amene le dukọ pe dodoma ti aji ko kona nya to dukọ agbo ina ma gbo kona to ma gbo be ma gbe nya ma doda sima do sie wa chama ya me doda sima ye la na yin po no ano duku ju apo ano yi ngekene ni me la so Alléluia. Ton subon là. Mais non, tu me pons, tu as quelqu'un, mais. Non, vieux, mais gars, il ni Christo to. Mais Christo to, ni. Mais ton subon là, et allez que béni la chon, et n'y a rien de tout. Mon faut t'amener rien de tout. Et que là, où est-ce que la chon n'a nyonka. Hein? A chon, il n'est. Mais il y a une Bible à l'église. Et toi, mon frère, on est trop dimé là. Ma voilà te voir dans nuit là. Et nous on là non henya longi. Ta, on va voir le menya. Yé me le maya plein le que ton subo là. La subo ma awo vosa. Yé dipo ko nya ke we blo. Ye ho ko nya be blo na veut du quoi là non te o. On va voir le menya. Nke nye klo mi le o. Hein? Nous gagnons plus au milieu. Mais mam ne quoi? Nous attitez pas faire zidi. Ou des gens. Et ou moi bol bien comme quoi. Ou des boyaux ne la tout vaut. Et n'y a ne la signe na. N'y a me dit maman pleure moi. N'y me dit ni comme ya double. Ben na nya ko ma subo lui o comme il ya. Mani ya me kumya no ya no bobo kakela ado yi re la nya pa gbe akekem la na mere kasiensia la na be Kristo la me Alléluia ma gbagbe le wo do la me ya mi pa enya ke me le ma pe mi e to asi nye dia le gbegbe e to asi nye lu voan le gbegbe me ko be na ma u plate gbronya ye ame ke me jesi ma wo to fo vosame ye nyala no te nyama ngati va mo nyeme kwe ko enyeme se chako ni kwa la te le pupu ya lo la hin vo na me po mu ine jo nka te na biblia grobe na ye wo troyi eye wo jo le egbo ke troyi wo ape anigba dio nka ta biblia la gro nyama mbere nka ta biblia la gro nyama bo trojo bo no la gro wo jo kwe ji dudua Alléluia. Mais de voir que mon frère n'y a avec gloire. Et n'y a pas ta femme quelqu'un. Yo nous dit quelqu'un. Yo onka. Yo lo que sinon nous. Mi nya be ne avare ma que sinon nous que quand on a lo que sinon nous quelqu'un ma joalo. Alors me dadia. Ola ha du quoi que sinon nous quelqu'un Israël ne on a fama. No wa va ma mto no te kwa no cho que sinon nous ba pe. Yele ko la mento e ko na gbe o mane. Ba me re ka se o que sinon nous tia. Hein? Nkata. Elle avait fait tite. Elle avait fait globena. Nkogbe vi ne le sia. Ni amekane amia mene ne le fia kwa vi le ka no nya si alo nkogbe vi pa la acho na vodu. Le du kota. Ya te we. Hein? Même ne Yehowa. Yehowa nto ni gbe anto gbale di be Yehowa adijo le tu. So viovana la chona. Amuro wo mu le blema vai ya mo ba we nya fe Norway ya ta nye klo pe game ya nye klo pe game ya mi ma na yi po kakala kule no me am mi ma na yi po e mo fe do be ya wo le du ya me ya bo ma dare Alléluia mani be wo ne ubo le no bo no le ma nya no do ba ma to le kan sio nke ma ja wo ta me ma ndu be ama wo e bo cho ne po gome le me ma wo cho ne po go ta ele be mi adra mi alo de havinka e ya na ba ta mi ya mo so mi ya o ya po be le ke la wo atu agbo wa lo le ke la wo mo ko ndura so asio le ke la wo mo ko mwa ba na gede mo e ye nyi sine le jijina
enya mi le kpɔkpɔ ya me nye mi nya mi le ke wa te gble ro wa egba kɔtɔ la nɔ ɔdɔ la gba nɔ ɔdɔ nɔ yi da elabe dzodzo nyanya alo dzikui ne va Israel ƒe dukɔ Yosafat dzi eye ne va Yoram ŋuti eye ne va Mesa ŋuti Edom ƒe fia menyi trɔ̃subɔsubɔ ƒe dzikui o Yehowa ƒe dzikui ye nɔ te o tite ne kple mia do gbe ɖa mia do gbe ɖa mia do Yehowa ƒe asi sese mia bia Mawu ƒe asi sese nɔviwo mia do gbe ɖa mi gakpɔ nɔ to mia do gbe ɖa mi gakpɔ nɔ te dzi ɖe tɔ mia do gbe ɖa ele bena mi mia do gbe ɖa le nɔnɔ ƒe nya me do gbe ɖa na to na Mawu bena ɖe eyi la ye ma kpɔtɔ anɔ nɔnɔme me kaka ku le ko nye menye mi ɖe sia ke mi le gblɔ nɔ me di bena Mawu ƒe nu ɖe ne ge ɖe mo Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ ke ye ale wo dzi wa ʋuʋu wo dika be leke Mawu ƒe eƒe dzodzo nyanya ge ɖe Yesu dzi wo le ka wo nya mo gbedoxɔa me eyiwo pata na ni mɔ xem le wo agbe me be wo Mawu subɔsubɔ ma ɖe vi na ɖokuiwo ma ɖe vi na ƒomewo ma ɖe vi na kɔmo ma ɖe vi na dume le lo la Mawu ne gba nɔnɔmewo katã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ɖe la te do gbe ɖa kɔmo edina do gbe ɖa etrɔ̃subɔla ma wɔ vɔsa tsɔ wo nye kpakpli o etrɔ̃subɔla ƒe avɔsa ta Mawu ƒe nya be ŋgbe be do na mia ba nɔ te miaƒe agbe me do gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Mase kalibo makaba lebraso kata libo makaba lebroso kayaba lebraso kata libo makaba de sia de ke Yehowa do gbe ne nya kpakploa nɔviwo ela va me de sia de ke Mawu gblɔ bena eni nyagblɔɖi le nye kplo ƒe agbe ŋuti eni nyagblɔɖi le dua ŋutia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me miaƒe asi la le nɔviwo kɔ gbe dzi na do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me leke dukɔ la nɔ wava ye trɔ̃subɔla tite anɔ te Mawu ƒe dukɔ mi me kpɔ bena Mawu ƒe dukɔ le yi to le Togo ƒe anyigba mi me kpɔ be Togo ƒe dukɔa ye Mawu ƒe dukɔ agbe me le si o Mawu ƒe dukɔ agbe me li o Mawu ƒe dukɔ ŋusẽ ɖekpe me li o Mawu ƒe dukɔ trɔ̃subɔla tite wo ɖo dzia nɔnɔme aɖe trɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me nɔnɔme aɖe trɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me de sia de ke ye ne mi di yiwo atsɔ ada afɔ le dzi o woazɔ nye kpli dzi ƒomewo me mi dogo nɔ ŋusẽwo le wonye mi kakɔ mi nye kristotɔ la nɔ Kristo me vɔ wo la gba wa ho kakakaka va yi megbe dome elabe wo fún le sa gbɔ ke le kple zã wo le sa vɔ le yɔŋkɔ wo le sa vɔ le kɔtiri wo le sa vɔ le gblɔnyaɖi wo ame le do gbea ɖa tsɔ me le hle mawu nya tsɔ me le wɔ ɖe kɔ leke ŋusẽ la te nɔ asi o leke ŋusẽ la te nɔ asi o na mo ti te le wɔ ame le wuni le ɖe gato owó ame te le kpɔ gabie ɖeka tsa ɖe to atsɔ wɔ ɖeke agblɔ be Mawue eye le wa edzɔ dzi na Mawu gba gbe be yi nɔviwo ele kpɔ nuwo kpatɛ nu yi trɔ̃subɔlawo wɔna ekpɔ nɛ nu yi mizimɔ wɔna ekpɔ nɛ vɔsa yi wo wɔna ekpɔ nɛ hafi bɔna ŋu Yehowa ne ɖe mi to ya Yehowa ne ɖe mi to ya eƒe asi ne va miaƒe agbe dzi do wasio ɖa eye na ɖe do wasio ɖa eye na ɖe do wasio ɖa eye na ɖe o do wasio ɖa eye na do wasio ɖa